Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing good. Ngasi ke vlog se Tamu ke birthday ke vlog ni, and it's the first birthday with Dodo. So let's get the camera rolling. Hujik se guest sing su lakpa hongnare ko. Birthday boy. Ni sing lakpa hongnare tam tab na. Say. How bro? Sina Dodo ki favorite uncle ni. Mi khara sum lakpa ng hore ko. Mi lakpa loy na tri khara ga lakpa to lay din jik su ko. Ay janupi na nga pamba si D. Dodo na khwa enjoy tawre party se ngasi gi. Ako hujik party ko dinner party ko sale Tamu ki si speech se loira ga yum chatlaga last cake ama ka urani ko. Ai na magi tobi ba cake ama ko aduga magi birthday se losilani ngasi nung si. Wa le ko maya.
si cake sina tamugi birthday gi ngasi gi last cake ni ko cake manga suba fifth cake aduga si ka aga loisalani ngasi gi